Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi February ni som pathum ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau US le Iran in biak round ni na chu Muscat Omana Karle mo hun rei lo te an nei le turin Roman tran anime ka in biak na ta na in buat sai na aw mek lai hian Middle East boro kerot chu atang hle towa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po ama veng tu le Israel security ten ramdanga azin chuat chu remchanga angai to chialo ane hetiang kara hian Iran hit list ni ashriat Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu potelna Israel mi poimo tak mai thalak chu Iran media ten anron tar choka Israel Navy ten tuipui lampanga major maritime drill anai tamup mup mai bok Gaza in rem na thung lampang po haboi tiala Hamas top official chuan Palestinian Authority in Constitution thar handuan le anrom han chu kanram lo tu Israel te thatna turatana siamani tin annol thu hapong zui tamia mai bok ani amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani ole Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump nena meeting poimo tak mai anei zo nuwa khan US Maryland ta Joint Base Andrews satangin Israel ama hoturin hathok chuaka tukin khan Israel hathengchia Joint Base Andrews Maryland tatanga Wing of Zion anti Israel Prime Minister thlona manga Israel lampana atho chu ma hian thucha asoya US President Trump nen hunrei takchung meeting kanaya khata khan President Trump chuan thil thatak pom turin Iran chu anor lui thai arin thu asoyani hatia Washington katlo hun chung hi hun reilo te ni masala khovel tana thilpoi mo tak te chu kati fel thaya President Trump nen hian inzom na relationship in hongzau tak le nget tak le dik tak nei kan ni wangin in biak na hi akal tlung hle ni hatibok Netanyahu chuan in biak na hian Iran lam hoi thil tam tak te soi ania chuti rol chuan thilpoi mo dang henge mozat po soidun na kan na yani hati Netanyahu hian asoi jaldan chuan President Trump hian amazon kha chuan Iran hian tutenen nge anin dila tutenen nge in biak na hanei mek ti hi an khachiang lawa mase tuna chuan Iran hian tutenen nge anin biak ti hi an khachiang to hlein a hriat thu asoi langani hatia nikum lama khan thilti sual lian tak an nei wanga harsat na an to kha an la hrenga chungtenen chuan tuntruma hian Iran hian hriat thiam na zau tak an nei towa chuwang chuan in remna thatak siampui tur hian chulam kongpan chuan hruai thei kain bai se ni tin Trump chuan asoyani hatibok in biakna chungchang hi kanron report to nain thuthar dang haum belzel wangin kan thirnon thuak thok don ani Israel Prime Minister hian Joint Base Andrews sa thucha asoina hian kangai dan chuan kantan Israel tana thilpoi mo tak te chu international community ten min pompui thaina turin thilom janai tak President Trump nena hian kashrila chu khovel himna ba ka Middle East bialte abik takin kan himna tana thilpoi mo tak ania President Trump chuan Iran nen in biak na hanei le huna nuclear chungchang chawni lovin ballistic missile chungchang tale Iran regional proxy chungchang te po hi in biak na in rem na kan siam na tura hian tel ngei atrul don ani ti asoi chiang hleni hatibok he kan in biak na hi Israel thian ro pui tak President dang anglo tak mai ne na kan in biak na danglam tak ania Gaza chungchang po thuk tak kan soidun ani tin Netanyahu hian apuang bok ani hetianga asoi rol hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Iran le US in biak na lowam le tura hian ngai that lo na anayani ti asoi langa in rem na siam na tur rom man na chi rang po kan soiduna ma se chung te chu Iran hian apom lo rin na lian tak kanaya Iran laka hian rin na nga ngam anin ka hrelawa chuwang chuan rin hlel na lian tak kala nei rengani hati hetiang kara hian India taima voin chama dar somvela khan the Times of Israel chuan update thar hanron naita US chuan Iran hi avau satlia anilo mai thaya Israel Prime Minister nena in biak na anei nuloka US aircraft carrier strike group panhi na chu Middle East sa lut tura lawin buat sai turin order an peni ti an puanga ti chuan tukin lama khan US aircraft carrier pakhat chu
Caribbean tuipuya tranga Middle East panturin order ti chhuah ania hei hian thil lan tiranaya President Trump hian atimai mailawa Iran laka hian thileng kim ala serious hleni ti lan tirin pressure sang tak apemekani ti lan nani hanti The Times of Israel hian report anpek zeldan chuan Covela aircraft carrier lianber hi Caribbean tuipuya aumeka Middle East panturin hetianga order pek ani takawang hian US hi zoizoin indonatan hian ain herram shetrata Middle East hian ralthuam po achoblu beltreu toni hantia heibaka hian The New York Times in report anpek dan chuan USS Gerald R. Ford chu President Trump chuan Caribbean tuipuya tangin Middle East lampanga kalturin order apeta tichuan Middle East hian US aircraft carrier le chumin akentel ama vengtu tuinhuailong submarine panhni emo pali mobaka Indolong destroyer panhi 10 aircraft carrier strike group antel trindanangin anzui turangai ania tichuan Indolong te chile cherangjok chi frigate role engemozat Middle East hian choplu ani to don ti na hanibok ani tichuan amha khan US hian USS Abraham Lincoln aircraft carrier strike group te Middle East atirlu khan Abraham Lincoln aircraft carrier zui2 guided missile destroyer pathum chu tirlu anlo ni to boka anchet veldan an movement le ralthuman pai combat system atanga alandan hi chuan US hian Indolong hlom tak te hi mangmai thei turin apaisa vek ti alang chianga Indona hi engtikangen tranang ti hi inbiakna annei le turai chuan thillo thleng thei lianjok chu anime kani tin The New York Times hian an report bok ani US in aircraft carrier strike group thar Gerald R. Ford antirlu tur chungchanga hian Africa News English in report anpek dan chuan Middle East lampan tura thupek an hmuhnua tuna hian Middle East lampanin ankalmek nin thriat ania khoimhuna tak nge anvom don ti chu ala chiang lowa mase Iran naiwaya anom ngei turangai ania heng thil thleng zongjong hian Indona chu anhai to hle ti atilanga US President Donald Trump hian inbiakna chungchanga khan Iran nen inrem na anbai seya chu thil chu anti ngei po karingani tin soima sela aring tak lo ti hetianga ache danatang hian alang chianga US Indolong lian hlom tak te hi anom mun hlataka son tur chuan sumtam tak senangaya chungjongjong ti huama US in hetianga US aircraft carrier strike group hlom tak mai USS Gerald R. Ford kai khroina hnuaya antir chhuah hian entir lian tak panhni anaya apakhatna chuan Indona tan US si ain buat sai chunjom zelani ti hei hian anem ngeta apanhi na chuan diplomacy lama hian US hian beisai na sang tak anei lo ti alang chiang boka tichuan ril hnelom thil pakhat om boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen anin biakna khan in biakna thatakin hannaya Iran nen inrem na ansiam thei an beisai ni ti ramthroi tu panhi te hian an soi vevea mase in biakna khan chulam chu an soi ber hanilawa joint strike chungchang chu an thupui laimu berani ti an lo soi lang towa chu thil dik tak po ni na hriata joint strike nei tur hian US hi ain buat saya Israel po ain buat se ni ti military movement zongjong atang hian alangani hanti Interfax News chuan joint strike chungchang soilan na thren khat ta chu tuna hian internet lampang atangin pai chhuah anile mek towa achan chu Iran hi ral khel takin US le Israel anchet ma theito pa loin ral ringa anom hi lo thon na aum ni na hriata karle amo hunrei lo ta chunga in biakna lowam le tura hian inrem na ansiam theilowani chuan Israel le US hi akhoi mojok jok chu rang takin anchajui ngal tura angai theya chu US Indolong tele sipai te thlir talmelo point Israel sipai te chetvel dan le in buat saina han kalpui dan zongjong atang hian alang chiang hle thawani hanti tichuan Middle East Iran nai vai tuipuya te US Indolong hlom tak mai aircraft carrier Indo thona tam tak phurtu panhi tele guided missile destroyer hlom tak engemazat le tuinhuailong submarine tele Indolong te chile chechak jok frigate role te anphu sup to mai don ti na hania heiwang hian US le Iran in kara hian in biakna mangin in rem na siam thei ani arinom tolawa Prime Minister Benjamin Netanyahu le President Donald Trump te in biakna hanai zonua pokhan Tehran chuan Iran missile program tele regional proxies tia an soi fo chungchang te hi in biakna soi ho an rem ti don lawani ti an puang non le boka
chu chuan in rem na aom thei tak tak ton lo ti atilang chiang boka Iran hi vaile khata anin phan hiam ta thut ani lo chuan Middle East hian in dona chu athleng nge dona mase chu engtika nge halo thenang ti chau hi thil chiang lo om chun chu ni tin The New York Times hian an report bok ani aircraft carrier strike group pakhat chau po to khir tak tura ngai ani lain US aircraft carrier lom berber pani ta chuan Middle East Iran lam hoin thli handong ta heu maya Aziasin report an pek dan chuan hun reilo tea USS Gerald R. Ford aircraft carrier strike group ta hian Middle East an lut thoi dona chu ahun lati chian ni lo ma sela in biak na lom le tur kar le tir lampanga in biak na om turanga soi thoi om phonen hian thilin mil tak ani boka alandana hi chuan in biak na alo cham rolin US le Israel hian chet ngal mai antum ni in a hriatani hanti Interfax News in report an pek dan chuan USS Gerald R. Ford aircraft carrier strike group te Middle East pan ngal tura order pek ani takawang hian Middle East bialpum puitan hei hi alam poimo takania dimdoina nei haulowin US le Israel hian Iran hi nuaivak antum ni na hriata chutiang thil hatheng ani chuan akoto pa lotang to Iran hian ti thei anei zongjong chu ti vek atum don ti achiang boka Iran roral tu te tluk chiat vek na tur athen ai chuan US in abeina le Israelin abeina te nataka changle turin anin pehle boka chutianga Iran hian an full power manga an changle tani chuan missile tam tak le lom tak an kolte drone lom tak an kolte hi Middle East Israel le US in base an neina zongjonga chuan an thlengkim vek turangai ania chu Middle East region pumpuitan hian hai ala tani hanti US ripaite chetna ringot po lom tham tak ani toa nimina tangkhan eilat le ache vela IDF ta chuan military drill an kalpuitana ti chuan tukin lama hian The Times of Israel in report an pek nan chuan Israel Navy ta chuan major maritime drill chu tuna hian an kalpuitan ta ani Israel warship fleet lom tak mai submarine te special forces te border security te he military drill a hian an tel deuh large scale military drill hi Israel hian anei khat lea tuntrum hi lom taka drill an kalpuile trum khatna ania tichon he drill a hian Israel in dona machon tura in buat saina na ini ti hriat takin sayat 13 naval commando te hantel boka tichon he drill hi om zanei takin tunkar chungjong nei turin Israel chuan an puang ani tin Interfax News hian an reporta The Times of Israel chuan Israel territorial waters te ven hi mani thaina tur le gas le oil khoina mun pui te ven hi mani thaina turin military drill a hian engkim mai ruam man ani tela hetianga Israel ground force tele naval force te nasataka anche chomek lai hian kar tharmaya hian US le Iran chuan in biak na nei an beisaya ahun takero chu rot chian alani lona in dona chu anhai hleni ti hei hian atilang chianga Israel large scale military drill a hian Israel Navy missile boat chihrang te antela corvettes te submarine te patrol boat te hantel vek boka hei bakai hian ngai ti thalo tu lian tak mai chu Israeli Air Force atangin C-41 le Cyber Defense Directorate tele Israel Defense lampanga branch poimo zongjong te chu antel vek ani hantibok Israel military ten large scale military drill anei mek hi thil danglam tak ania The Times of Israel chuan in dona tana kongtin renga in buat saina ani deuh bermaya seaborne infiltration anti tuipui lampanga tanga buaina lo thleng thei zongjong te lo dang chat tur tele mel masipai te thilti engkim mai lo dang chata Israel tana poi khoi lo tura lo beilet antum dona chungzinga chuan van boruak lampanga tanga beina zongjong po atel vek boka an activity hrang tanga halandan chuan multi-front combat anti Israel hian Iran lakatang chau niloin Hezbollah firfiak polte Hamas firfiak polte Iraka rebel sotele Yemena Houthis rebel sotela katang poin beina arwalin tok masela chungjongjong lakatanga in ven himna turle infrastructure te ven himani thaina turte longcholna mun ven himani thaidan turtele gas le oil songbol na mun poimo tak te ven himani thaina turte Israel Defense Thil poimo tak mai strategic assets santi hotachu ven himani thaina turin military drill anei meka hian kalpui telvek ania
chu chuan in dona Israel hian ama chhondon ti alan tira mase beiselo takin in biakna Iran hi niam taka in hnuk niamin US in remna siam tura aphut zongjong te anpom ta thutani ro chuan he in dona hi athlenglo turangai ania mase chu Iran laka hian Israel chuan abai seilo achan chu kumtam takkal to thirlet poin Iran hian chutiang chuan hatingai lowa chuai chuan nunna tam tak chan po an thangjok fo thrinani tin the Times of Israel hian an report bok ani ti chuan I-24 in an saidan chuan zona poimo tak mai pakhat aomta engwangin nge Israel hian Israel Ground Forces zinga po sipai thabik te he military exercise a hian a enroll tir tro mai ti hi ania chu zona ne na in kung kaina nei thil pakhat chu Irana Israel ground troops te hi tirlu ani donemi ti hi ania chu chuan amada yatranga US in alo soilok to regime change santi terana rural tu te abik takin Iran President Masoud Pezeshkian te Foreign Minister Abbas Araghchi te target lian berangai Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le IRGC hruaitu te paithak tumna aom ni na hriatani hanti I-24 hian an soijaldan chuan Ahma Khan Aziasin report an lo pek towa thilchiang tak pakhat alo lang towa American expert te baka Israel le Middle East US thurol puiram ta chuan aerial strike anti van borok lampanga tanga US in Iran abai na hian regime change athen theidon lawani ti an lo hriatir towa chu signal chu tun thleng hian ala nung tarenga mase Iran rural tu te thak thleng ani lo chuan anral thuam le anthil stock sa te nasataka ti chet ni masala engti khuna mo ronding chuakin angai bokin Iran hi Israel le US tan harsat na anile thodona ti chuan tuna hian chung rampoi mo tak tak pani hroitulu ber Prime Minister Benjamin Netanyahu le President Donald Trump te in biakna khan Iran regime change chungchang hi ansoilang nge yarin ania ti chuan in biakna in remna siam an bai sei thu holam tak tak in biakna chungchanga puangzar ma sela an thu help lai mu le alian berzok chu Iran regime change sathlen thaina tura Israel mo phurna le US mo phurna chungchang te an soi dunin hriat ania ti chuan hetiang hian military te chetvel na lian tak tak mai US le Israel chuan an nei zuita chutiang chu thlentir an tumlo ni chuan Middle East hian Iran naivaya US aircraft carrier strike group pani ngot mai da hi atrul na awmlo mai thaya chutiang bok chuan Israel naval force te anchet na baka air force te ancheboka chungjong chu thilpang aya ngai thaipo lonita sela Israel ground troops te exercise sa aninrol thuglutukle Israel special commando te antel venual bokawang hian Irana hian Israel sipaiten luchilin ramchunga ground operation hi anei don MT hi zona poimo takania US Air Force le Naval Force 10 Iran hi van borok lampanga tanga nataka hanching chawnuwa Israel leilam sipaiten groundna Iran anluchil hi thilrin hlel omlo tak ngeiin hriata Major ground offensive Irana hian an kalpuilo ni vek point alo bera po Israel ground force te hi covert operation nei turin President Trump hian mo phurna ahlanin hriatani hanti covert operation chungchang hi kanron soifia photo thina aruka miram chunga bachet na hani deu bera kan hriat thiamol samdan tur chuan Venezuela President man ani tum khan covert operation US sipaiten anaya ramchunga groundna indona lian tak chok silowin ramhroi tu poimo ber chu anwaman choknal maya khatianga operation vanayang kha ansoina hani tichuan hemi milche hian British intelligence ten thuchua an siamdan chuan tuna Israelin khomwal le tuipui lampanga military exercise lian tak maya kondak me ka hian covert operation an nei dona chachok thin ten anman thin thiltam tak man ania chungjinga chuan Israel Sayet commando te hian indolong pangai ponilo ma se chak tak taka long tlan thei melma te radar system le surveillance system ten mu anharsat turang chi te anmangna salea ma se chutiang chuan Irana anwache don ti na chu anilowa amai ro chu wache thei turin anin buat se ni tiero chu achiang thungani hanti hetianga borok alchok leklek khopa borok sosang tak awmlai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Washington DC athok kirle to don lawani ti apuanga hemi chungchang hi nizana the Times of Israel in report anpek dan chuan both of peace meeting atel don lawani tin han reporta kanchan chin thar masalam panga khan kanron soilang toa Israel chuan karle lampanga
Prime Minister Benjamin Netanyahu US azin le tur chu cancel ani lowani ti an lo puang towa February nisom le pakua hian Board of Peace inaugural meeting nei ani dona tichuan February nisom ni pahnia American Israel Public Affairs Committee AIPSC hanti chu conference an nei dona heta hian thucha soitura ruat ani bok ani hetiang hinima sela US tuntruma jinna khan Kovel ramsang van borok te thokumin Washington DC hapana khata khan athokum rampakhat Greece chuan International Court of Justice in Gaza indona chungchanga thiamlo chantira mannatur arrest warrant anlo ti chhuato wangin anwan borok thokum anrem tilo ti chu puangchi lo masala anwan borok athokum chu thil thalo takani ti anlo soilang towa tichon karlea ajin chholena tur programa hian Middle East borok sang tak le thalo tak om meklaya thona manga Israel Prime Minister Jin Chuale chu Israel security te chuan himtok lawa an ngaya heiwang hian virtual meeting manga tel turin rom hanani anti heibaka hian film khurangai til ni na hriata India taima tukin lampanga khan Iran sarkar television channel chuan Israel mi hit list anti mai Iranin target list an siam ninga ya hriat mi pasari te thala kan ron phochoka Hengzinga hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu atel ve ani Iranin thantum nia hriat hit list tia hansoite hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu baka Israel Mossad Director David Barnett te Defense Minister Israel Katz te IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayel Zamir te Air Force Chief Tomar Bar te Military Intelligence Directorate Head Shlomi Bindarle Operation Directorate Head Idzik Cohen te antel bok ani tichon karlea azin natur hi thulani lo ti lo pongchat to masala hengte wang hi aniam ti hriat ni lo ma se Prime Minister Office chuan US kirlein azin don lawani ti anpuang ta ani ole khati jong kha tuntrumata na report kan bot sai thei te nile phot sala lowin en kol thaula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia